60 सेकंड नीज बेंड करपाक जायना उबे रावन सरळ उडोवपाक जाय एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाव. All set and 60 seconds maximum is 4 score असा and your time starts now. लास्ट कंटेस्टंट 4 इज द हायेस्ट स्कोर आणि तू जर 5 करी जाल्यार तू जिखपाक शकता. ओके सो खबर आसा रुल्स अँड रेग्युलेशन. युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. Okay, and winner with us, Viraj Naik from Sakre, yes, and from Kasan Sounds, Lights and More, and from Prudent and Team Yuva Panthi. This prize goes to Viraj. Congratulations. एकदा व्हडल्यान ताळयो दोनी विराजा खातीर. Congratulations. युवा पंथी प्रोग्राम म्हणजे एक बरो प्रोग्राम आसा आयच्या युवा पिढी जी आसा युथां खातीर नॉलेज वाडपाचो प्रोग्राम आसा. दुसरें म्हणजे आयचे युवा आसा ते मेनली म्हणजे इतिहास तांकां कांयच खबर ना, खंयच्या जगान रावता तेच खबर ना. हांव स्वता सुद्दां युवा आसा, पण युवा पंक्तीन जी नॉलेज आसा एक्स्ट्रा नॉलेज आसा ती नॉलेज जी बिल्डअप जावपा जाय, स्किल्स आसा ती युवा पंक्ती ह्या कार्यक्रमान कार्यावळीन वाडटा. हो तुमचो प्रोग्राम हा प्रुडंट मिडियाचो तो खऱ्यांनीच न्यू प्रोग्राम आसा आनी तो हेतून आमकां सगल्यांक कितें शिकपाक मेळटा, कितें बरें नॉलेज कळटा आमची की आमकां कितके मेरेन ज्ञान आसा आनी कितें तें. म्हाका दिसता युवा पंटी जी प्रुडंटाची कार्यावळ जी सद्या चालू आसा ती खूब बरो उपक्रम हो. कारण युवा पिढी मेरेन तुमी पावतात आनी युवा पिढीचे आयज जी मानसिकता आसा तेंचो जो नॉलेज पावर जो आसा तो तुमकां कळटा. युवा पिढी फाटल्यान फाटलें कारणां एकूच की आयज वेगवेगळ्या कारणां हितून डायवर्ट जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा आनी ताका लागून जे प्रश्ना कडल्यान तांकां म्हायती आसपाक जाय तांचे थोडीशी आडनदर जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. एंड नाव फ्रेंड माझो फेवरेट सेगमेंट प्रँक. येस, ह्या विकाचो प्रँक पळयात. वाही खजिंगा खुई आखुई हसा खुडे प्रुडंट मीडिया खुजिंगा आणि हो युवा पंथी खाडजने प्रँक खोलारे इन हुलेंची अखले अका इशूची खुडा खोर मीरा खामडा अको छे कळोंक नासतले तुमकां. सो हांव तुमकां आतां एक्सप्लेन करता की आयचो प्रँक कितें आसा. येस फ्रेंड्स, हो आसा आमचो आयचो प्रँक. आतां हांव खंयच्या तरी देशांच्यान आयला एंड ऑर खंयच्या तरी स्टेटाच्यान आयला आनी कितें तरी हांव कन्वर्सेशन करता लोकां वांगडा इन वियर्ड लँग्वेज. दॅट्स नॉट अ लँग्वेज एक्चुअली, म्हाकाय खबर ना खंयची लँग्वेज उलोवपाचो आसा तो. बट येस फ्रेंड, ही मजा येतली पळोवपा खातीर की कितें एक्सप्रेशन आनी कितें रिएक्शन मेळटा लोकां कडल्यान ते. जस्ट चॅक इट आवट. अगदी गोवा हजे हले खांबडले हंडे गोवा हजे हां 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 किच्या हजे हजे घेतले जेणे हुड मारतले हले हुड मारतले मीरामार खजा मीराम हाचे हुर हाचे खात गेले. वो तुम्हारा भाषा समझता है म्हणजे म्हणजे हंडे 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 जो है कुडे खातले नसले हांजी हांजी खरले मीरामार खज खर 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 अक्सु खास खा 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 मेरा मगर आमकां कितें कळटा तेका सांगपाक कोणाक तें काय अशी हात दिले म्हणजे हात 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 खुलने खेळले. गाडी गाडी माय किती नको. अच्छा हाँ हाँ खुजो ना इन्हें हम खनले अच्छा अच्छा वो जो हो मैंने मार दिले हटले मर दे अड़ते पड़ते अड़ते अच्छा 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 हट ले अभी इधर जाओ, इधर मालूम पड़ेगा। अच्छा खरे हम मगर दिले हट दिले इधर अभी जाके मालूम पड़ेगा। हाँ, इधर अच्छा समजता नाही. अच्छा अच्छा वो हट कर दिले हट दे मिट दे अच्छा कितने आखल है डोंट नो इंग्लिश इंग्लिश अरे तो अच्छा मिरामार आता खूर तो खाट 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 अच्छा आता खरीद ले
कन्नड येते कन्नड ಈಗ ಕೊಡ್ತಲ್ಲೇ मराठी अच्छा करेक्ट ಏನು ಕಡ್ತಲ್ಲೇ वेट वेट तू काय येणार कन्नड कन्नड त्याच्या भाषा येतात दुसऱ्यात मरे कन्नड येता मला अगं वाटतं. कन्नडा अकडे ते दुसऱ्या तरी खंयचे तरी हा काढतले अच्छा हू करे अच्छा हू छोकरा किती भाषा भाषा करतो कल्ला तेंगा दाडे तेंगा कोण सांगतले ते भाषा कळना आता का अच्छा 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 टॅक्सी. मीरा मार्च आहे मिरामार अच्छा ऐसा जाके राइट लो फर्स्ट राइट तू खरं हाँ राइट अच्छा करू टॅक्सी अवेलेबल ओके बाबा हांव मरे टीव्ही चॅनल नासलो आमचे शूट करताले आमची भाषा काय नसली आम्ही बेस्ट अच्छा ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲೇ अच्छा ಈ ಕಡೆ इथं खडते इथं खोड करते खरी ओके शिखा दिखती इन हाल ने मटल नडदे ने मीरा मीरा हज मीरा माखदे आता गु हु गा हु हजी अका अकले अका कुल्ला खाने ओके थन हाखले एने येना खड दिले ना हो कु खा खा कुछ खा दिले अच्छा खा हाको ओको ओको ओहो छा बस बस अच्छा ओको नि हुए चिन को आपका क्वीन सी दे स्विमिंग समुद्र में क्या अच्छा खा अको अकने खला इंग्लिश ओके सु अच्छा खा मेरा मार अका अका ओ गोइंग टू द मेरा मार ना चिकन कहां गले चिकन ओ चा खला अच्छा इंग्लिश को बोलो यू नो इंग्लिश अंडरस्टैंड अच्छा यू इंग्लिश लैंग्वेज सुर खत खला आगे स्टैंड स्टैंड बस बस स्टैंड स्टैंड टैक्सी टैक्सी साइड टैक्सी चाहिए या बाइक चाहिए बाइक पर अच्छा खला खला खनी खला अरबी भाषा बोल रहा हाँ लैंग्वेज दूसरा है समझ में नहीं आता ना है इनको बुलाता है इनको व्यक्ति कितने खत खाना अलग अलग मीरा महा चागला क्या हुआ हाँ जी खला आप उधर जा रहे हैं ना बस स्टैंड में खोन दरे खला मेरा मार जाने का है उनको अच्छा हु चला खले वो खर खर वो है अच्छा खु अच्छा खला अच्छा हु छुआ खा खुने का ले खने क्या लैंग्वेज में समझ में नहीं आता ना इंग्लिश भी नहीं रहे ये नास्टन इंग्लिश अच्छा व्हाट इज योर लैंग्वेज वो नहीं कुछ खला ओके इधर खला हु गुर खा शुरू वो अच्छा खला मेरा खला गुर वो का वो हाथ टैक्सी बोलता है ना उल्टा हाँ गाड़ी चाहिए इधर टैक्सी किधर मिलता है खर्च ले खर्च नहीं करेगा टैक्सी किधर मिलता है आगे जाओ आगे स्टैंड बस स्टैंड पे मिलता है ना वन कार नो खु अरे अका खुनी खुद खले ah yeah that I know but you will get in वो खड़ दिले फड़ दे त्याची भाषा आमच्या भाषेत काय ते कार आहे इनको बोलो आगे ना आगे ऐसा तू आ- लेके जाने का बस स्टैंड उधर ठीक है अरे इंग्लिश भी नहीं आता कौन सा लैंग्वेज बोलता है समझ में नहीं आता ना वाचला आता तुम्ही गोवा जाय खाली आचुले गाडी चाहिए गाड़ी चाहिए इन लो आगे आगे स्टैंड है स्टैंड खाली अच्छा उजा हु अरे अच्छा अरे ओहो 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 अच्छा आम्ही बरे टीव्ही चॅनल मी बरे प्रँक करताले आमचा कॅमेरामॅन ते असा आणि तो शूट करताला आम्ही वेगवेगळे लँग्वेज आणि एक्सप्रेशन करताले थँक्यू ब्रो थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच आमचा कॅमेरामॅन तो हे गाडी नव्हता ते अखा तो एकले अखा तो ये अखा का या चोगा खाली हाले हूँ से मीरा मा हाला मीरा मा सला हाला ओके ठीक है हागो ओगर खड़ ओगा ठीक था हूँ ओखत ओगा आई उधर आकर चिकले Sir, you want to keep this bag? ओगा जी ओ उगर खड़ वाह चिकले Bus. हाँ जी खाओ में इन ही नहीं
지금 오나 샤마틀리 오리샤 벌레 옥셔 우슈 보자 Plane. 아까 우슈 아흐지 우 Airport. 제가 우가지 You want to go to airport? 우자 칼리그니 Vasco. 우자 글라 Bus stand you wanted to go? 우가 아지 간 거기 가 Bus. 아까 고고래지 아까 아까 저기 가 아까 니 흔히 갈라 저기 가 미라 마르 치글 가 You want to go Miramar? 아그 아지 그거 큰나 You have to get this bag and go to 아그 Miramar. 이거 간나 칼라 칼레 I don't understand you anything. 아지 가 그거 클레 가 우가 그지 가 아그 가자 하죠 You 아그 can talk in English? 옥자 가갈 하지 English? English? Talk in English? You know English? 아주마 시가 그거 그거 쓸래 원 taxi. 아까 그자 오 근데 골골골골 그거 가자 Plane. Not plane, man. Bus it will be. Bus? 아그 진짜 아가 무슨 근데 그거 좋아하는 아 좋아 No one, no friend you have. 아그 자꾸 좋아할래 아까 아까 쇼크를 가자 많이 하자 고쳐가자 अच्छा खरंच नाही हा ओरी हा चुन हाला Odisha? अच्छा खरं हे Odisha. अखाजे He's from Odisha. अच्छा No phone number. अको था हु No cell phone. कुचा हाला Ille? कुचा Ah. अको चिका खजियो खाजे I can't, I guess he can't talk. So look at him now, he's saying which language? तो अरबी म्हणतात तो अरबी म्हणतात तो अरबी म्हणतात हमको खबर ना. अखाजे बघा ये वो अरबी बोलेगा तो And I don't know the language. You don't know English? अच्छा खजले खले You don't know English? अखाजे English. अखा खले Hindi? Apa? Hindi? अखा छला खाजे That's my language. अच्छा खा भाच अखन खले ओसे वो खोज नाही ना जाय की देखो तिथे जायचं Miramar कितीतरी सांगतात. अखाजे अखा खले Miramar you want to go? Miramar. अच्छा ओ खा अखा Hi. अखा खोजी खला हुआ छला खाजिने Bus stand. Take him man, come. 어쿠차? 아까 그딘 할라? 버스 kucun 말다고 미라마르서. 버스 kucun 말다고 미라마르서. 버스 kucun 말다. This is a prank, friends. My camera is there in that car, and we are from Prudent Media. Don't worry. Thank you very much. ओके फ्रेंड्स, सो इतलेच आशिल्ले ह्या विकाक इन युवापंथी. नेक्स्ट विकाक तुमच्या खातीर आनी खुबश्यो गजाली घेवन येतलो. पूण जर तुमकां कितें सजेस्ट करपाक जाय म्हाका, म्हळ्यार कसले प्रँक जर सजेस्ट करपाक जाय किंवा कसले क्वेश्चन जर सजेस्ट करपाक जाय जाल्यार आमची ईमेल आयडी आसा features@prudentmedia.in. येस, ही आमची ईमेल आयडी. सो हांगासर वचून तुमी नक्की ईमेल करपाक शकता म्हाका, किंवा फेसबुकाचेर तुमी सगळे आसतले. फेसबुकाचेर आमची पेज आसा युवापंथी विथ सचिन. पेज ओपन करात, लायक करा ही पेज आणि म्हाका इनबॉक्स करा तुमचे सजेशन्स, तुमचे जे कितें फीडबॅक आसा किंवा कितें प्रँक सजेस्ट करपाक जाय, क्वेश्चन सजेस्ट करपाक जाय, हे सगळे फेसबुकाचेर सुद्दां तूं म्हाका इनबॉक्स करपाक शकता. अँड टील देन थँक्यू फ्रेंड्स, तुमी हो प्रोग्राम पळयल्या खातीर. नेक्स्ट विकाक परतून एक फावट येतलो. पळयत रावात प्रुडंट, पळयत रावात युवापंथी. बाय बाय.